Hei hi Akashvani Aizawl ni Chanchinthar Aksiartu Marian Zothanpui Champhai District Jail to Saski Part 4 Sumhanga Sakchat ani don thu Home Minister Puke Sabdangan asoi Bharat Scouts and Guides Swan Soy Moina Anpek Thei Sangber Dong Turin Chief Minister Pulal Duama Anthang Zori Unification Organization Zoro Buatsa Zofate in Ronkhom na Zofate in Suikhom le nan malak zelni se tiarel ani Prime Minister Narendra Modi and Voims of Hadar so pakathian Man Ki Baat program ma ramchung le rampol mi puidet ne na thu asoi le don Champhai District Jail to Saski Part 4 Sumhanga Sakchat ani don thu Home Minister Puke Sabdangan asoi Champhai District to Azin Home Minister Hian Min Khan Champhai District Jail le Zokathar Police Station le Land and Custom Building Sakharte atloa District Jail le Zokathar Police Station atlo na hian thokto te nen in gomin thokto te hian an mamote Home Minister ne na hian an lauthlen ani Champhai District Jail hi Mizo le panga theina ani lain tuna hian mi pa za le som panga le meicha som pali an vain Mizo som ruk panga an tang meka thoktu somni anom mek bok Home Minister chuan state chunga jail shanga jail chunga tur zat ayatam an de uvek atia Mishing an pung chhozel angin swalna te po apung vezel boka jail lut an tam tel tela ram mishing chengzat ne na khai khin chuan Mizorama jail tang an thanem hle a hei hi thil poi tak ani ati Home Minister chuan mi chen khatten jail atangin a thazonga thil zir chwa an nei lain chen khat ero chuan an jail tan pui te nen thil thalo thiam belte an nei chin ti soin jail a thokte po in chan an lak thar achul hle a mishing nun siam thatna mun taktaka chwa turin taimatakin an enkolte vil se ati a mi thanem ngai pon lam atanga pathian thoshil tu te sarkar department dang ten jail tang te hena thiam thil an zirtir chin te chu a hlut zia sha in jail tang te po in lo chhor changkai ze se adu thu asoi bok Bharat Scouts and Guides BSG chuan choi moina an pek thei sang ber dong turin Chief Minister Pulal Duama an thang Bharat Scouts and Guides Northeast Mini Jamboree voi riatna nimena Chief Minister in ahon na in khoma Chief National Commissioner Dr. KK Khandewalan Chief Minister Pulal Duaman Mizoram Bharat Scouts and Guides te phur takama alola puichin awangin National Award Sangber Silver Elephant Award dong tur hian an thang ti apwanga Chief Minister hi he award dong tura an rotna DO letter a hlan ngal ani he award hi India President in a hlan china hun rem chang masabera Chief Minister hi hlan antum ani Bharat Scouts and Guides Northeast Mini Jamboree voi riat na hi Mizoram Bharat Scouts and Guides President Chief Minister Pulal Duaman Nimin Khan ahonga Mini Jamboree hi Bharat Scouts and Guides Mizoram State Training Center Tanshila nga ani honna thu soin Chief Minister Swan Changwala malakna hlotlin na mu ani chin atia BSG ina tumber po Changwala India chazok din ani awangin he hun toite chung hiam Chanchinthar te limna thlen tu ni cheu turin kal khom te acha ani Mini Jamboree hian tun tham ni somhi parya thleng a odona hemi chung hian thil chi sang an zirin an ti hawang tunchum hi Mizoram Northeast Mini Jamboree a thlen voi ni na ani a India mar chagbik ta na rahman ani na in state dang achanga ron kalpo engimuzat an oma mi zathum vel an kalkhom ani Zori Unification Organization Zoro Buatsa Zofate in Ronkhom na Zofate in Suikhom le nan malak zelni se tiarel ani zirtopnia Aizawl MZP Conference Hall in Ronkhom na hian kalkhom te chuan resolution siamin chin kuki Mizo chu thla tu thumun chongkhat mang nun phung thumun serle sang in khoipol beiseina thumun wana damle tlang khata thile ram khata tishin unaw anni a unaw anni angin in chen thei anni lo anti a India Bangladesh le Myanmar a zofa umte in sui khom le na tura zoro ma lo lak to na le United Nations Organization UNO dor le na tur reng chu zoro mingthlen chin to ni se anti a India Bangladesh le Burma ram shanga Chendara omzofa te in sui khom le theina turin UNO a memorandum the lu ni se antibok he in sui khom na hian Myanmar Bangladesh Manipur Tripura Assam le Mizoram achangin palayan kala zonam chipeng chi shang somhi pasare changin palayan telbaka Myanmar zofa MP le MLA pasari an telbok ani
he huna thu soitu zoro president puar sangko ye chuan zoram chu zofa ta ania zofa te chena tura pathian pe kania anei tu dik tak anni atia kumtam tak in to po ton lo awangin unaw in sha lo chang po oma thisena in zom tlat awangin chena sang ma se in unaw na ati bo thei chuang lo atia zofa te chendar tu ten India Burma le Bangladesh ate chendar ma se thla tu thumun nun phung thumun serle sang in khoipol thile ram khata ti chin unaw dik tak anni ati Village Council in Thanpuala role en non tura in puacha nakal zela ni min khan village level officers VLO te pualin champhai INPR auditorium chanema training buat sai ani VLO training hit champhai SDO sadar election officer ni bok pungul zachwa manakai shwaya special summary revision nei tura hian January ni khat sanghi somhi panga a kumsom pariat lingchin January ni khat sanghi pasari malama piangchin tetan inzia lu thei ani thu asaya role inziak lu thar tur te chu anin zia lu na tur khwa emo venga emo tharuk tal an cheng tur ani atibok he huna hian district level master trainer Dr. Vanal Nunpuiral te assistant electoral registration officer ni bok chuan VLO te mo phurna sang asoi fia VC in khancho kum tharmaya nei tur ani to awangin role en nun na a film khur angai hle ani ati VLO te chu document le form sang uluk taka ziak lu turin acha ani Pikol Mingliani DEO election branch DC office chuan role revision kai hnoi form poi mo sang zialu dan asoi fia training a hian VLO somruk paruk antel ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in ate Chanchinthar hi ngai thlak le chhiar theda ani Longtlai District Deputy Commissioner Office Bultuma khwale tuite ngai sak har sana chinfelni tholi na chu zirtopni khan sangawa video conference hall man ani chhnudar khata changa tlaidar li thlengin sarkar department sangte mipui dor thein anin phauchwaka khwale tuite ngai sak har satna chinfelni puala hun manna hian sarkar department sopanga te chu mipui te dor thei turin dokan sanga anin phauchwaka tunma a he ni man to a mipuiten hlutin an ngai poimo chin hle ti kan correspondent chuan asoya michhanem takin department sang in phauchhuak te hi dorin har satna an nei angangte an thlen ngal china sangawa hun manna po hi mipuiten hlutin an ngai poimo hle a longtlai kalkher ngai lova sarkar official ten an kalchil chu thinlung taka an lom thu an soya hlok an ti thu po an soi ani DC hian nimin khan sangaw 4 leitlangyam tlo in disaster management and rehabilitation hnuaya mitigation na thole malak dana enfia far park self help group te akom ngal bok Prime Minister Narendra Modi an voin chomhadar so pakhathian man ki baat program a ramchung le rampon mi puite ne na thu soile don tunchum hi achum za som parukna tur ani he program hi Akashvani le Doordarshan network pumpui AIR News website le News on Air mobile app ati ti chwa ani ang AIR News, DD News, PMO le Information and Broadcasting Ministry a YouTube channel la live stream ani bokang National Capital Delhi Bora Quality chu achhelea nimindaria thlengkhan Air Quality Index AQI a chuan zathum somkwa pariatani a Central Pollution Control Board na tarlan danin khopui chung hun chen khata chuan AQI level zali chu apel hlama Delhi Ashok Vihar chu zali somhi parukni in Bawana chu zali somhi pathumani a Alipura zali somhi panga Vivek Vihar chu zali somhi pariat le Wazirpura zali somli ani a India Meteorological Department IMD chuan Delhi le NCR a nihi chungin zan le zingdar somni chungin borak chhiata wanga chumzinga omarin omtho ansoi Chanchinthar charti tomnan Chanchintlangpui Champhai District Jail chu Saski Part 4 sumhanga sakchat ani don thu Home Minister Puke Sabdangana soi Bharat Scouts and Guides chuan choi moina anpek thei sang berdong turin Chief Minister Pulal Duama anthang Zori Unification Organization Zoro Buatsai Zofa de in ron khom na a Zofa de in sui khom le nan malak zel ni se tiarel ani Prime Minister Narendra Modi an voin chomhadar som pakhathian man ki baat program a ramchung le rampon mi puite hne na thu asoi le don chuti song chu Chanchinthar kan pon thei chu ani